Mundi uteti wa kivile cha mbunge kuya kaiti no biobete muno na yu nenda tukwatania na mwandiki wito wa mavu kumakisio ni kiucha wote kaunti ya Makueni Caleb Chalo wa Mutunga engaliko sia kaiti itangine nikendaende atuelesie maondo ala maende ya kwaku Caleb Chalo wa Mutunga. Ya bwana Steven MUEMA na kwa tena sakumova kisio cha kilala ndine wakilio mbunge cha kaiti na ndio mundu yipatia leti ya masaa ngua masaa na maivi ka 5 nikanawe save ya campaign ne sia vingwa na ndiye ndine mambisa kuyomba nisio Usakuani ulo kwitho ya mbisi ya matuko meana matuko kenda mamuyu wa na nane bomu nane wa wakele na ndio mundu uva kaiti ni bantu bangu betha basemba nicho muno ikisiasa sia kwite kivila chake lio mbunge na ndatike no tunena muyimbo wa va kaiti Joshua Kimilo yana mabaki lala na asonga mbe kodimu koyone ndine wa savale siake sia mudia sia kwite kivila ke na oyingi tuneno yuyinda teka mbuzo siukite teri mbaika ulani mukiti wa kivila ke na chama cha UDA na keno kwita ndavanda na va na kunena nyana ene ndiko meche kula na ndio nengo ndio nengo yani o kainduka nyika kuelewa Steven kana ba kaiti kenyanganyiro kana kukitia kivila keja kaiti nikumuku kuza kuyete ivyo vingi ulumuno ndo atataka kusisi ya mujimbo lao hivyo Joshua Kimilo na ndo ni wa chama cha Wiper na kumweka mdhani wewe Kalonzo wa mushikano vikie ba Makueni kiwanzani cha wote uno na eza ikimugunia maleve muno na Kalonzo rana mbovika mdhani ulo umite before kana mdhani wa kana na ke Deputy President William Ruto nuna vikete bana ake kukunia mbai kama lebe kwa wataka kuisio sinda ni wa Wiper na chama cha UDA wewe lumu nondi ni wakili mbunge kicha kaiti na ende yu uamuzi uloti alitie wewe balave mwene na hizo kitu mko na maitumia ndatika isi amudia uise kwithiane mato na kuuka na ne mato na kwenda mwene ndi ama sakue na kivila kiki etete ateti mbewe 10 twase ni ateti 11 masi amasiki batoka nyona ngimeyo ngamiti nanga kota lamu mwino Joshua Kimilo muyimbo lao hivyo wa chama cha Wiper teri mbaika wa chama cha UDA beka teni wa Makenga ulo wa muyimbo wa baka iti no kwenda kivila ki nende twinake muyimbo wa teni wa baka iti ulo wezekanie ta Gideon Dambuki niwa wa muyimbo twasi mta wa ambisi kaiti mbe inano kwate ya mauta savali kauta ndini wa kweje kula na jini ukitengira no kwenda kivila ki na nikikwela ki kwato sinda ni moyo bea ukitiyange tasila kaloki bea ukitiyange mage vila kita ungu kweta engineer somebody isizo akeni wali umbula ape Anthony Chalo Mangeli wa chama cha New Democrats na ateti yange kauta na ndino wateti ya onzo be 10 no muteli mbaika no we mukiti wa vila ki wa chama cha UDA ambaye ni wa mubeo longi kanani wo mundu muka eweka ukukitia kivila kicha kelio bunge cha kaiti na ni savali kwita indasa kwina kose wa mauvungu numa mungu nundu ni veditwe bakiwetekana kanani kutoneza kwina nduve kati wateti ya ele ati ani mono ndu ne vitwe kwa wiki kauta mai kanisa ndeto no ise ati imone kukumilo nduri sia ve ni mwe na sema sia mwe lakini oyu tuinena ba ndini wake lala maofisa mavo ndisema hivyo na siasa ikonito kimbovo kila mundu etiti nuru tundu ni mwitilie oyu tunena nini sino kuya kelele mwingi muno ubu na kamera yakwe kabindwa bainwa wone bayo ano mongamie bena mukiti wa kivila cha senator na tikiti wa chama cha na Kenya ulani Patrick Mbau na ke endini wa sabali nu ya mudia kumbuka kana Mbau bani ko kwake musi na no kwitha nda mwene ndi wa ba musi kwake amu support kwa wingi na kini kilio kila Patrick Mbau maleka witha ena vila muno kana bedroom yake na omundu twaseniwe savale yake ya mwiso ati alitungua masaa ana kanwa tanu ikambeni hivi ngwe na ndi maili ka homo nani woni madhiyo zaidi nani wa kwambilia mambisi yani ikalomete leto wakele ikena mwene ndi ali akesa kwe ndina kingi cha kuelezea kumavanga itikilala kwa ku studio Steven MUEMA Bernard ninye Caleb Chalo wa Mutunga ni muvea muno Caleb Chalo wa Mutunga kumangalika osia wote kauntini ya Makueni na indi nenda tuikala wa mangaliko esu ya Makueni ni kenda tusonge na mbe na nenda kukweti ya ngewa nenda kuotoa imwe kwa imwe ngaliko osia Makindu ni kibwezi ya West na indi tunena na mwandiki wito wa maovo Kennedy Mulinge na indi mandola kwethia ainene ane kana batialite methena ile yeyo kanekenda amuika nikenda
nthi ya Kenya yonthe itwaisie Usakuani na indi twendo mana amuika na amoito na ndola methe na mamutha me mwanya mena mwanya wiba utongo-ini na mapinda amwe ne wisethia kila kilungu cha ile yulo wa itatu cha mivayo kesethia akamena imwe yulo itatu kana mena ile yulo itatu kilungu keu kina bikiwa nondo vindane yemwe ne wethiwe kana paitu kana mbunge nene ne elite kubunzwa nondo kilungu keu kibikiwe nthini wa mbunge undu meya ya nthi ya Kenya ya city na ine mondo asu ni mo Kennedy Mulinge ogwesethia ainenanya na NND neke na mamutavye kana indi akana amuika mena uyawiva utongo kwaku Kennedy. Na Steven Mwemango kwa tenesa uwengaliko siwa studio na kwa ningaliko wengi valani no sokono makindu na sokono makindu we kibwezi tu dholono siwa ni kaunti na Makueni na utondo uwe unawetanika na Usakuani wetu wendini wa mthinele yukite tuna mthina wa ude na mthina wa kuambililia nikana Usakuani wetu mthina wa wakeli na ndino wa Usakuani taili kana una Usakuani mavitu yetu dhiro tuikosea amoika amoito na twasi kundila sithete vathulito kana what we call marginalized groups in the society matone wa chance kana matone wa mana weane wa kutoisa campaign sio na pia matone wa oivuso sio ndini wa ballot no kethia onaine thema thio kuna kula mayo manenga evuso ya ko matongosia na despite that not withiro tuikusia amoito ama yumilia on the forefront kumela na kuvika kula kwene the market vela na pia maito na kukosa kwa na tuisio for example nzioni kibozi cho dholono wasua vala tuithito na MP wa miaka 10 wala ita Jessica Mbalo na kufikia uende na kwetia kivila pia no tuithito tuikusia ndini wa Kiliombuke cha Kilombe kile kio county ni ya Makueni tuna kuvitu kidoka katiba kainda ka Kenya na mwaka wa 2010 na kusevu kwa Kiliombuke kicha Kilombe mwaka wa 2010 tuithiro tuikusia kana mbunge wa Mbeya wa Kisio Chuchu aye Mondo Moka atio 2017 wakiava lukwa endi oyu 11 bado na nendatu nene ona nende eliatatu matu walesie netuithiro tuikusia mwitu mayumilia kunengwa anyana utongoi endi kufikia oyu tuenda kuona kana makwatitela freedom pio manengiwe ni katiba withie nima wasamiana utongoi ndatu nene ona nende watu walesie ivuso withite wata kwa mwitu nimethito mainengwa mwana musio wa kutoisa campaign na pia nimethitwe maikwate ivuso sio moika na mwitu na mwako mwana ndatu kwate na umwe mo nende ba atwelesie tuambisio na masito maku no itwelesia ndino moso kwa mavitu tonete mwitu maybe maisumbua mono hivi ndani ya campaign na pia twavika ndino wa ballot withia mayune ngwa mwana ni nende nesa mwako huo ni mondo mabwa tatawe Mondo Moka tani Mondo Moka mwaka ni akaingine meyumililie kila kina thina no ila iswanio yate ne kana amoka Mondo Moka ndailete kuyumilipila ila si yulo ailete kuyumilipila si MCA na women rep athiki bila cha kukulia kibila cha MP weza kwithia ingi mamukuli otumote cha MCA kana women rep niki lugha ya kumutunga netina ya kumutulia lugha ndene so binduka na amoika pia na mwaka katikati wa tuithiro tuikusia ati tuiwa amoika ni atongo imauni no kuikia kini cha uona kana muika maile kwete la makanengo eviso ebindela yokete kana oyino ebindayo amoika maile te kuyumilia maiketele mundu etelela nukweko tuika mundu wa muika ailete kukilo yuo mundu wa muika akaongama akatata na otondo batoneka opportunity ila hivyo nikana kwate nafasi okiukivo nitukusia kana nitona aume mono nitamome na vina wakwiti ivela na iveti tasia ile kwekala musi maybe ukuna mondo ba musi te ya loto ngosia pe kitumio tona kwasia amuika na iveti na ndo marginalized nema ilone ngwa chance iko zido wata aume ange metasia ivela na maibeta amuika na mama ni maileto nengwa nafasi ya kuungama
kweti otongoi na muno ni maileto support wa nundu asisi ngalikoni okwati mama na amuika meno okwati windi na itaibinda hii na ndu ama kweti kibila ni makwenda resources ni makwenda mundu ino okwati na mateno okwati usu weza kwithia ni matielwe tina ntamabiniika kwanzie mwika naingi weza kwithia maibikia ila level sia ala umemena bina au memeno okwati uimana kana amuika na umeni amina amuika na mama ni marginalized ono kwati wo ona ko ni property ko ni dina ko wo bai mama otambui aende aka campaign hapa imu iko otambui aka campaign lakini umeame na bina meno mate plot ma campaign so the request yakwa ni ebinda hii amuika na mama maileto support wa muno ni kana usukiria ni realize dreams sio tongwe na winene okiune twithito tukusia na baitu kana kanando ala mena mbesa ni momera na otoni wa kuosa ivela na watakuisia muika na ndo momete ndi mwetu na ndo momete ndi opiando ala marginalized na ndo momete ndi watakuisia mwene ndi to make a decision depending na mbesa maybe loko nengwa ni mwanasiasa pe advice we nayo maybe kwa mwene ndi na pia kwa andosimo mando tongoi kwa mwene ndi ni mwadwesi kana ni asa kwa mutongoi nasi kila kendeni wa mutongoi yakana asidia mama nitubarwa muno na ndo ingi na no sisi au la potential husband ko una mwa enende ni masisi ula potential leader maika asisi kila wikite mubuko kana kilo kwite ona muikatawo ni maileto siwa potential yo tongoi mate usiwa kila makwete ndo masiwa kila makwete nimewinye kana maitiwa na ame na mbesa no tongoi yeke wandu ala mena mbesa uteumana kana ni musio kana ni muthuku husno wasia wa moa enende itoelesia about kila undu kuelewa na undu amuika na mwaitu maileta kunengwa ivuso anato kwationa na mwene ndi unge papa toelesie patile medena ngili nikana enende mathibalot ni maka make decision kwena naku amwetu nemethito maibika kula mai amuika nemethito maibika kula mui na pia ando in the groups ya ando ala matengeto nemethito maibika vala mui pe challenges monete my face maybe okueliminate wanando akana kutishiwa kana ila kweta kwiki wawia na ando amena vina na ando amena mbesa nemethito mwikosia kindu tachu na twasi mwako penela freedom ya ando akwite ibela kana bado no makinewe masito makonita wa dole na kwa mama ala mekwiti ibela kana ando mamoika hivi tuweza tuina ukwati monini kendo chambe na watoto sisi ta mama ila maungamite maiche taibela ukethia aume me Twitter tobeti kabetikani ngona nanako na usa kwethia ithie katiba ila ko kieni twasomie katiba na ka tuthacia tumande ibela tumane otongoi na pe andu meba amena otongoi wa kisiawa ukeza kwethia mundu wone kwenda kwikanisa lakini andu aya maikumanya kwa withie ta tuzitona kwa siamita muradi weba kana serikali kana chao kitona kwa ta mama na mwika ile mambisia kweticha ivela ta ile ivela sia utongoi na tutabia dizo anjabia ingi mwenendi loko sakwa mutongoi ndakasa kwa mtu nanengiwe ndakasa kwa mbesa nanengiwe asa kwa mundu la umonisie ome we akamutethia na akamwikata na muno andu ala mesilikalini ndu silikali no bina na yote za sia mwenendi no wasia omoa enende baba kisioni enda oyu tukwatene no mwe ulo kutekevela na ne mundu muka va kiliombugene cha kibozi to dholono wasia etekevela na chama cha ODM na enda tuelesie experience yake kana ethito no tuko hata sailo bikakula kuenende kutekevela na kana face it any challenge maybe cha kutishwa administration siendo taisu atuelesie experience ethito hata na enende maithi ku make decision kana maithi kukuna kula mudhani wa wakeli kana no kuona mwaito take amuika na ndwala marginalized mena ivuso engenge mheshimiwa tuambishe oneseto waku na itoelesia kufikia oyu no kutekevela cha Kibozi West experience yako yote kivela no face it maybe kutishwa kana sindo taisu na maybe kufikia oyu miaka 13 kana miaka 13 tunakufika kutoka katiba kaindi ya Kenya pela freedom ya iveti kwiti ivela freely amuka kwiti ivela mate utishwa sindo taisu ni MUEMA no kwa masito nitawasedika kusie muungeme na tikiti ya ODM ndiye cha kibela cha Kibozi West cha kuthi bunge kuma 2013 ngina yi freedom wala twaningia ndia isa kwa na freedom
nundu youth akana andu ala marginalized still more kana no andu weak na andu ala matutisha cia mayaisa kumana kana katiba nikatunengie mwana na freedom ya kuungama kana kuthima obisini ala manene ondu andu ala ngi maile ni kuikata ni kuthi. In my experience, especially you nika campaign nimetishitwe several na nitisho ni parliamentary candidate kwa mundu wa chap ndio kiadiaso ula uongeme nundu na dhiomba noni ndale ya adhiomba ndale ya siasethi mbona ndale ya kwa siasethi ayazi mu ni woka ndio ni nataniwa na kwa ngalisi yake sio ile ndelu nona binge ngali yakwa ngalisi yake ile sio kasi asia ngali yakwa na ile ina asia ngali yakwa ne ingi moya asia sia ngali sia campaign lingi sia kwa labda ndio tulelo baini kuyana naku katiba katika tutukumithia na what would you ask kiapen katiba katika tutukumithia kila ngwasi ni kana andu ni manuve Raila Amolo Odinga nundu ni wangu na realize katiba kaka kathukume nundu kindu cha mbere Raila ni wonsi running mate wa mundu muka kunu kuona ni Raila no kwenda katiba kaka ke kata kathukume Raila ni ungamiti aka ni mundu muka na nungeme na chama cha Raila no mungamiti no nengete tikiti yake no ngame kibila cha kwete kibezi cha MP nundu kibila cha MP kitwa naume naka uno nanenge tikiti nikanda kata nunga mebaba nikenda tuone kana nito realize wa katiba kwa kutu api tukibisi mwaka wa 2013 wa 2010 na kuma 2017 elections sisi tuliza kona ona maungama majikata maithi through ona mai support wa ona some party leaders mai support yaka bado bako ka kuendozia kama mendozi ya ume ni sawa. Usino mwe wa mheshimiwa loko itekevela va Kibwezi West na chama cha ODM mtawaseti kakusie aitolesea experience yake ithi toyenzio paya aitekevela na maybe no kulio kana more than 10 years itina kufriti kwa katiba kaimbia ka Kenya pena pata wa mwaito amuika na ndo amalekelwe in the society kunengo ivuso kwetio kivila na ende the mavi kwa 11 pia by manengo chance ni kana matona kwa madhukuma ekambi kevukwa o Steven na titunga kwa ku studio kuma kaunti na Makone nyene to Kennedy Mulinga ni muvea muno Kennedy na ende mavasu maneno ni Seth kakusie ngewesu ni neto siake tisia Kennedy na tisia Mutongo TV nondo timbikithie tusonga nambe tupendo engea tuthikuo yangalika osia KITUI bala anene na tongo masia masia kutetea mavata ma alimu sia nati na sia kupeti siongameye momba nete kundu kweta ithia ni ngalika osia changu ithia ya udhueloni wa sua na ende ne kaunti ya KITUI bala monena yoloa kweyumbanisia Usakuani munene ukite na ende ne chokothe atuikwatiania na Onesmus Chalo kumangalika su atolesene maundu meva mekwithia mainena na ende mekwatia kana Usakuani ula ukite withwa obwana ata nondo ende Usakuani withwa witaiwa masukuluni na ende alimu namwe methia wa mebata muno thini wa Usakuani na ende makundi maingi yevo IEBC na makundi ma atetemea kibothokanio ta kuya Mombasa balacho kwithia tuithi ni maende na okulia Usakuani ukite matuko kenda mwini wa nyanyane wa kele wa chumwani kitu endete nikenda ende wiseitha wewa uthei na uwo na umelu na ende kila chokwe kwate nikana makundiano nimekwithia maikulia alimu nikenda ende wiseitha nimonga mwanyane wo na ende ni mathuthia andu alange kunthi ni wandwane wiseitha Usakuani usu ni matwa isia na mugo na ende kindu kingi kumakulia meyumilia kwa wingi nikenda makone kula na ende tuthi kwa kumangalika sia changu ithia Onesmus Chalo Nena kwa tena sa Steven Mwemana ni kukita imwe kuma kisione cha eviyane changu ithia dholoni wasua ni KITUI cha katiba kauntine ya KITUI na ni mawipi ulukone kana musie kwa ula wa gavana wambe wa kaunti ya KITUI Dr. Julius Makau Malombe na loko kitekevela ke ungua chama cha Wiper valave mukutana we mwanya kati wa atongo imasi ya masia kuteta mawata maalimu Ivonat na kupeta palamena umbano na lawa wambe andatika mbudhu o yuyutu edhike 7 na ndene wachadhiki ni kana atongo imasi ya menesa kuteta mawata maalimu medhia menena na ndiki mama voti na umbano na kunengana lwa molo to womota atongo ima kuteta mawata maalimu palama kudha menena na ndiki mama voku kwa yamonu makone cho utongo
na kwa oyu MUEMA katukwatene nake mwandiki munene ndini wa chama cha KUPPET kwa kaunti ya Kitui kiokomotia atuelesye muthenyani wa umonde kirero cha mukutano une chao na nondo tina metha menana andiki mamovo ne chao kila makwithia kana ni utumani pa makwithia mayenda ovike enende. Karibu sana mwandiki ukethia mukamba. Asante wanachalo. Mbe nenda kwasia kana ningethi nene kuma Kitui kaunti kuithiani kuma kwa mwandiki wa chama cha KUPPET nita wa Kiokoa Mutia na yutui musi kwa ula wa governor wa Kitui kaunti Bwana Julius Malombe. Tukite kanundu ithie for the last miaka 5 mivituku twithite Kitui kisiokete netina ila wa governor o pala wadutile ki maendeleo ki kisomo novo twakwami na tukite ni kana tu musupport na tuiri ya farmer wa support nundu twenda asioke ta governor wa Kitui ni kana Kitui kisomo kitone thinambe na ala mwisi nesa ibinda yake slogan ila twatumia no imwe kana kisomo nocho na ithitu asia nitwakuanizwe ukwasi na waliku akamba makitui andu makitui atwasia tushokea makosa azuingi nundu twataviswe mbenzei na tuithia tuona katugite koina mbe kaitwa yawa baumbe bayikindu kwa withie miaka 5 yabituka kisomo tunaskoye 0 tunosie bathei na twenda kwasia kana itwalea na utongo yulo na betie ula unaungamisie kisomo Kitui walea watutunga netina inde yu bituthi nambe nundu utongo wa alimu wonde wa Kitui wibano na wiasia kana governor kwambia matuku kenda wa Kitui county ni Bwana Julius Makau wa Malombe ula we pioneer governor wa Kitui na tuinaitumi ni kwithia ibinda ya 2013 governor Malombe alika ni watweteiye mitalatala misio ila ya mukisie kisomo Kitui twaina program yeta mentorship program na nituweza asiana sionze the best 4 students and pupils kuma kila ngaliko ya Kitui yonze na tuisiembanisia bandu pamwe tuisika mentorship kumenda their peers kana siana ile ingisi kuma sukulune na kibinda for 5 years kuma 2013 gima 2017 kisomo cha Kitui chokela ibinda zitu ya tuasia na national schools ende ni kuya tuchuka kuma tuetwa mbio tuasiana maana na kuambatia national schools na kisomo chambata indi ila twakengiwe na bathei na mbenzei no bo kisomo cha Kitui chongamile na nenda kuweta twina au anatuidhani atongoi ma KUPPET officials ya KUPPET Kitui county na payetina pena atongoi yangi ma KNUT atongoi ni mutunga wa ndingo pena atongoi ma Kitui teachers sako twina atongoi ma BBS ya NAT ya Kitui twina atongoi ma kikosa ala matwaisi ya madhau katika secondary schools twina atongoi ma madhau ma primary schools tuenda kuasia kana suo niwo udhiu kana face ya atongoi kana ya alimu ma Kitui niwe manena na wasia umwe na mako neanzo manzi na masia kana governor wa Kitui county ni Julius Makau Malombe na tuedukisie ground neza nono matukwatu weta kuedukisie ground na kila bandu mundu ongo kila bandu tunato south
twina atongoi maumite Mutitu North maumite Kitui Central atongoi Mutitu twina atongoi Kitui West Lower Yata twina atongoi kuma kila bandu Mwingi East Mwingi Central Chuso Dagishu kila bandu ba Kitui all the sub counties are represented na atongoi na suoni wo wasia wa mwalimu wa Kitui wewika anenda kwa asiati kana ili alimu nindu wa kuikala na siana atuenda mausio masiana ila tusomethasya nituonete mathina bandu ba miaka isu 5 nikwithia abayiki ndu chende Kitui County nela asie imena thina kwa musi namo thino sulikakula kwisiana namo siana sioka sukulu nawe thino su twika walimu atuenda kwaza tuenda kumina thino su kabisa autono kuminwa ni governor ula tried and tested naoneka ailite na atwa Kitwimbe unoni mwisi neza ndavivya movisi ila wa governor ndavivya movisi ini nitunonye movisi mebigwa kisiokianio nikwivya manabe baswa nundu wa ulusani na ungi ula unaende nikana ubito kwa utwasithi twenda governor ula kutwa Kitui County maundu monze wambia education sector na maundu alangi arutwae na mbe asante na no kose wa mosiaisia wito no kwithia county ya Kitui niongamiti andu aratu alama kukitia kivila cho governor nikinywa tongoi wa alimo na alimo mukweta mbao Julius Makao Malombe na tia pinzani make ithi twasiati alimu twase tukwete Julius Makao wa Malombe mbao ni kwithia ni muthukumi utona kuaminika ni muthukumi wisi kila withia akika ni muthukumi utawetawa ulusanini na ni muthukumi una tutwaye nambe indi wasisya ala apinzani make wisisya withia nandu mataaminika nundu be musemo wasi awandavya anana umaku ningumana we niwe u yu area ulatulea ulonako ni zero work ulono siye nundu vya alimu nitumaka ulono siye nulo natuye governor wa Kitui Mwandu Charity Kalutu Kingilo area yu aimie kui akitabia andu nina kwate mbau musila imini bekindu madhianeni pekindu moshia na area nitulea ngilo nikuya na perform zero nikuya nona abebasya maofisi nikana abithe ulusani yu mini musila labda pe agreement ila mana agree kana mukuka kumukava sindilo nekienzo na labda paoneka ni matona kwithia mema mutuo umwe kwa ulongi ona ndiye ndo mweta nundu atuye munini wa governor wa Ilobi na nitu isineza munene wake kana anatu wa kotini na makwani kwa wimini onaka usungi no mundu udia munene wake ula maimwe Ilobi. Asante bwana Motia. Mwema maundo mailiuku mava idhokwe usuno tongwe wa alimo na kanasi ya milita ta mabata ma alimo meweta mako utasila na kumakwata mbao Julius Makao Malombe ni kuyanana na undu wa kwete mbao kisoma na meweta mota alimo kisomo nocho na kuma va eviyane changwe vya ya udolone wa sua kauntini ya Kitui ni tonga metambo imwe mwengi na musine wa masako kwako Stephen Mwema. Ni muvya muno mundu Onesimus Salo na indi kwa kumuseisia ni umanyakane bindani ya Usakuani pe maundu meki bathukanio makanenga wa na Mutongo TV ni kisese kitaike ya ngaliko onajiba kwa windi nenda kulilikania na kutabia kana Mutongo TV tukwetea mauvua matema kweki angaliko iba na maundu alamo nenwa ni ateti na ndo alamo makwata mbau ni mauvua mo na asu ni mawoni mo kwa maundu asu manenobu yulua Governor Malombe na Governor Ngilo ni woni wa muneni usuwane na team musimamo wa Mutongo TV na ende tuisonga na mbe ni unengelelenge wengi ikundi miongo 5 na nanasi ya moito na muika na alame na mamudha memwanya kuya mwingi ya yolo nesi ya kuata utethi wa kimanza cha silingi milioni ina katono ile kimanza kila chumwa kinandone cha CDF ya kiliombunge cha mwingi ya yolo ungwa mbunge Kisioki Paul Musimi Nzengo nekiotethesia makundi amelatine yo kumokile kiukwati lina musangi no kutoleza
onene sokoni wakiusa muyumbe uwa mwingia yelo Paul Nzengo na ula watu wa iseseso ya kuwa ilovyesi ya uwezo kwa ikundi 58 kile ubunge niki niwelisekana ikundi isi ya kuwatambewa shilingi milioni 4 ilasi ya kuwata lato wa milioni 4 ngiliga na kumana 5 na nibinda ya keli kunengane vezesi ya uwezo fandi mwaka muthelu ni twanenganite milioni 8 Zengolini wa mutula wa imubunge wa mwingia yelo John Matimunuve kwa kila waweta wetinde tusiovungu kwa ikundi isi ya kana ilovyesi uwezo fandi ya ilite utungwa undula wodhothe ikundi mbinge kulea kutunga ilovye isu na kuthayasi utaluwa ilovye ila kisio kike ilite kuwaiwa mwingine wathia itonengane milioni 31 ila si anenganiwe na butene ni vinda ya utongwa wa ola mweshimo nomie kaunda nomije witwa monobe indi nondo wa kwithia mbeza isu loan isu sitaibwa sibitwe milioni 1 peke yake mbeza ila sialita kunengwe anuma mwingi north ni siaite kwithia si milioni 31 lakini siaibwa sionze milioni 24 siaibwa na makovie nikwithia mutongo ila waibo ola witwa monobe iya ndo ala manengwe loan mekaive ni mbeza yamana na kwa kitumi kiu awono biesiana onela sikau KANOUNDO itina mutongo ya anenande to siamu silionona enenzi ni mate ya londo mutongo iwaweta Zangoni wa dhudhe kundi lasi ya kuwata ilovia vikie kuivanensa undu vailite valawatha na kukwata ikundi imba uatungo kivilani tamuyumbe kwa kuinenga imawe ya mako tethia nikana kuikithia ni meyo kile kiukwati ni mathangazia na nikana withia ni maiva lonizo nikana andu angi makwate loni na alangi malama kwenda mundu ya nengwe loni ya ngiliana wa ivanesa ukwata loni ya ngili maneli na wa ivanesa maneli ukwata manana na kuriu ziendete siongeleketo vikunita na maleli na nasa kana anuma mwingine wa mandunga kibilani nina wikwate ni mondunga ikulizu sia ibeti na sia na youth si unengo mbezi ya uwezo fani nga siongelela vinya kwanza ya kuzinenga tutenda kwaka ilasi kwaka sio nikana wile ile mbeza manengwe ni uwezo sina athi kuikiwa maundu ni mabwana makuthoa leu kana kuiva fish nono mbeza si alone lazima usikie bana wile ni wakizikia biashara na nikana chume na ingi kuunenda kuthangasia andu mamu ingine wathikana nethe yakibilani kwambia taliki 10 nga thukumana officer ula ibaki usoni kana tutereanisie wile ni twamongelela binya ala na youth ina ibetila sio kwata mbeze sio uwezo fani ni watumia ivinda ina kumakuli ene nzima ya kuna kura kwa Mungu kuiwa keli wakuli ene nzima sa kuendongo imbaili kuma kivile kia MCA mpaka kia usumbi batu onyeka tuidhe na Mungu ivinda hiyo kuna kula kuna kula yaku winuke kwaku wedhani mundu ukuboya kula ndakengianise mundu nolongi alamena mubango waku ya kula na kudhoa kula malilikana katiba ka Kenya nikalete maundu mamu thembozu bae mundu uitikilitwe kudhoa kula na makwatwa dukatu wethe weba numbithukisie wakwatwa ni mwiyao unengetwe mbesa ni mundu fulani ukathoe kula ukathi kwa weweka governor wenyu muko ni senator wenyu muko ni women rep wenyu muko ni malilita mbunge wenyu na muko ni president wenyu la musakwete ambapo ni na wikwati munene kana ni Raila Amolo Odinga na tuamina kwika maundu alange makaendea ni kwithia tungamite andu ingi bila tofauti na kibila kiukikekalilo no mundu umwe ile kuminika na ange monde makozi makavaluka na kuvaluka umundi tikuminika na monde bitauni nyene na avalukie mwaka angilile na 13 na netikirana na athi kwika maundu mako alamu niko na kawaida alange meyumbani wala wivalukani kana withia ni wasio kama undu ni make na monenge makunenge ndaya uamuzi wa Kenya kana na muno nene mwingi north uamuzi ulo uthikumana na mwingi north kila mundu witiri kivila kio mbunge athiyetikile na tukwende ya nambe tuetele miaka ingi 5 tukabika ingi kusakwana kulingana na ulondo katiba ya Kenya ya hichi ni ukuli ola wende kumakuye nzima kehithe kana atukukenda mwini uo ni makona kura na kuikithia muwo nguripoti ya vilingi wa mauvo kuma sokoni wakiusa mwingia yelo kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.
Mwana musesia tu songana mbe nenda kunengelelia ngewaye kiwadhokanio tuthi kuo yanga likaosia kiswani amoma atatima hivila kiwadhokanio nimekwenda ula ngavana wa kaunti ya Ilobi Mike Mbuvi Sonko kutoisa uteti wa uima na mugo mainena na ndiki mama vo ameasianga na Sonko ndeo nenga ndai yate tia langi matesa amani cha UDA maimukuli atu membomba nosi yake kuete mugo. Hakuna mtu amenilipa, ni step down. Saizi tumeingia katika mwisho wa campaigns na kila mgombeaji ako huru kufanya vyovyote vile ambavyo anaona tunaweza tukapata ushindi ndani ya Nyali. Mimi na ndugu yangu Said Abdalla tuliketi chini, tulikuwa pamoja katika ODM. Tulikuwa sote tunawania tiketi ya ODM na mimi nilizungumziwa na viongozi wa ODM kutoka presidential candidate wetu. Tukaketi chini, tukajadiliana na tukaona kuwa kila mtu tukiingia katika hii debe, mimi nikiwa independent na yeye akiwa katika chama cha ODM, sote hatutafaulu. Sisi watu wa Mombasa ni watu wa amani. Na hakuna siku katika historia ya Kenya tushawahi kuwa na vurugu. Lakini tunaona ule mwelekeo Mohamed Ali na Sonko wanaoelekea katika chama chao cha UDA ni kuleta mtafaruku katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi emphasize na tuwazidi kuambia wana Mombasa, tuzidi kuwa na amani, tuzidi kupendana. Siasa ni siku moja na kesho yake tuendelea maisha yetu kama kawaida. Kwa hivyo mimi nakuonya tena Bwana Sonko, hayo matamshi uliotumia kumkejeli Said Abdalla mbunge wetu ni makosa hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuna imani ya kuwa mbunge wetu 2022 mwezi ujao ni Said Abdalla na hilo tumelimaliza. Kitu ninachoomba kwa mheshimiwa Sonko na mwenzake Mohamed Ali, sisi tunaomba kura za amani. Hatupendi matusi, sisi Mombasa ni watu wa amani. Sisi tunapokea kila watu tukiwakaribisha Mombasa. Kwa hivyo tunahitaji amani tarehe 9 na hatutaki mkiwa majukwaani muanze kutukana watu. Heshima si utumwa, sisi Waswahili tunavyosema. Ukiwa kiongozi bora utaonekana kwa matendo yako na matamshi yako. Lakini kiwa leo watukana na ulikuwa wataka kusema ugavana au Mohamed Ali wataka kurudi tena wasema tano tena uje tutukane sisi mama zako. Unapomheshimu mwenzako na wewe utaheshimiwa. Mimi sina mengi ya kuzungumza, nasema tu kitu cha muhimu tuweke matusi kando, tupige siasa za amani na upendo na uelewano. Naende to makiswani to ambao melema tapa nini na netu sio kidena movoka utatwethena. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini.
ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatweka miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura. Unyuvani munene wa mwaka huu wa 2022 ukililie unavika. Naitu pa Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kwamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilioni ilovi nita wa Benjamin na mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Mwangela Kitui na Makueni Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus Chalo tukwete nesa tuikuete ilugusi mwanya Usakuani 2022 na matuku kena na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio Usakuani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Ndugu wa Kenya, nawaomba kwa unyenyekevu na kwa heshima, kwa sababu muda wa kupiga kura umewadia. Tarehe 9 mwezi wa 8, mkifika kwenye vituo vya kupigia kura, naomba kura zenu kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu huyu. Mwendo museisia ni twasiokethia naende tusongera mbele kwetu kwa serikali cia mutioko ni kwathengeisye mwene nthi maendeleo na mwene nthi atona kutetheka ata kumana na utongoi wa serikali cia mutioko naende boni mutisia no kunenania na amwe kati wa ala mongamite kwite kivila cha MCA ngaliko cia Kanzalu ngaliko cia Kangundo naende twenda kwatiania imwe na imwe kwa imwe na ge kumangaliko cia Kangundo nikenda enenthi na tongoi mamwelese serikali cia mutioko cio kana mwene nthi no tethekete na nthi wa serikali ila yukite mwene nthi ona atona tetheka ata nundu wa mutioko naende tuthi kwaku Onesmus utwelese maundu asu boni mwamandisi kana mungu atenesa uwe musini wa Masaku na kwa neva utuini wa Kanzalu kile mbunge cha Kangundo vala umuni tuenda uneanisia okwa ukuvi kana maundu amwala malita mithoma kwa ni atongo ikana MCA la Masaku andini wa serikali cia mutioko ivo ya kaundi ya Masaku tukomanite na Edward Ngumu ulaungamite na chama chawe pa kukitia kivela cha MCA Kangundo ya yulu atwelanje okwa ukuvi undu atongo imaletha maiko ni twizikana ene ndingi ni medheto maiteta kumonwa na kwithwa uthukumi utemwe iluisio ni mingi cia mawodi kana ino cia kaundi ya Masaku na yule vale kwithwa na waliuku itina wa Usakuani ula twithwa twetwa isi chumwani chukite umoko ya moyu tunena nake Edward yu wikeseveni studio cia Mutongoi TV kwa mbio na mazito makunika na musia yese enda kuoneta na vitu kanya kana labda ene. Asanti kwa mazito nitawaendu ati Ngumu Ambadha ni umwe katika alama kwetu ya kipila cha MCA Kangundo ya ulu. Edward nitwisika nawe na wendi weka wote kivila kicha MCA ni maundu meva labda la wonie matekitu nesa nula wa ikivila ni na wende gweni kana wite kura cia mwene nthi kuthukuma mwene nthi wa Kangundo ya ulu. Ni kwa tia MCA la tunipete eli vinda ivituku twasiswe nduma kunita maundu taene nthi tuiane nundu tamalelu ni matiwe wasisya malelu maitu ni tamasiuko elieno ya kwitu ni kimani na Kangundo no thiesie maana kiwuko yingwa twasisya sindu ingi tamaskulwa masiana nini tuinamu mayakitwe
na tuisisia indi tuyithia ona masoko maitu taoni situ ila si ukubeni baitaoni isio na sindu ila tukwenda service ila tukwenda mataoni maitu maiko kwa utwasisia no twasie taenendi tuitethekete muno kuma silikani sia mutioko na tiyo nduone na wayulu wa county ni kwatia nundu wa ndwala manyupa wa mayatia na mayalia masilai mamwenendi wa kawaida Nundu tuwesana saki kana ke audio ya Kanoundo luve atetika automatic vila kicha MCA na ni aingivyo labda oduthio mwe lambo matavya nundu ni tuwesekana kilo mwe ona mondi make mabucha kivila ki weta ukicha wele umeata nundu tuwesini ingi nienda kwasia kila kimana tuimantho utongo ini tumanya tukwenda utongo itwetethie na tuimanya utongo ini wa kutethia mwene nthi na mwene nthi ni waile kunewa sindu ilo kwenda na indi maundu ala mauma utongo ini wa county maithewia nthi nginya pala pe mwene nthi wa kawaida twasisia inginga lekone ya uiti labda uiti wa izio iwo na wili hata nuruzikana uiti ni wakiwe silikali nsia muti uko nini wakilo mga cha Kanoundo na Kanoundo ya yuru labda we maundu maa uiti maa muvike yoko uiti no twasie pethi na uipo nundu masipitali mekuo lakini kuindawa awo mathi sipitali mapinda maingi na alame utuma makathowe ndawanza kwa uno tukulie silikali ya county ikeke ya masipitali ndawa nikanokethi awo maikuthina nundu nuthuku awo mayumia ni mauma sia koti na imo mauma sia koti nthi na maitweka mathi sipitali mayukwata ndawa metuma makathowe kwa ndio kulia sana ngewesiwa ndawesiwe na indi naonda kitali tuyeke wasia kwa na masipitali wai masipitali yange wethi ya kikoni kingi ona uwe dhuwa masipitali ni wailo siwa nikanokethia mwene nthini wane waki yake na weta we mutongo ina muteti wa sisia ni maundu mevala methieto mayothothe kana ukethia sipitali cia the sina ndawa kundu wiku ina thukumwa mwanthe na tolikela abawe ni kwatia thina no tumie no twasi wengaluko ya silikali ila sia county nundu ni kwatia silikali national government ninenga na funding mbeanu lakini tuyele awombesa sienda kuila sia kuthoa ndawa nundu masipitali mailembe mena ndawa kwa witu okulia ngava nolo kuka ulamu okuka notongo yula ulika wa county wetheni wa sisi ya masipitali na mbanje tila ya sipitali itume wa sipitali nikana wethia sipitali sia kwa tandao kwa kuingi Steve niwesekana niwewekana muteti wa kile wa ward ya Kanoundo yulwe wetakana maundu amwe mothothe no tongo imuthuku na kuvikia na ovini ya mwene ndi o ila twesina saki mwene ndi na kiasa kwa atongo imavikia na umwitika kiyo kana kuigwa mbu yake ila we kumbilwa ni thina na yule twendewa emwe maene ndi ala mavikiete va kutumwanya na muteti Edward Ngumu kana mena maoni meva kana meva maenda atanika na withie silikali isi ya mutu uko na sunisia vikia na uvikia uthuku ni museo kwe mwenendi itwandie ni sito ya kuna yutavya umeteva na wendiwa kunewa kwe MC ya ulo kusakwa asanti kwa sitone ta Simon Kimeu umecheo tuina wa kwandio wa Kanoundo ayolo Kanoundo North Kanoundo yolo uthuku ni wili hata wa silikali sia mutu uko kana wa county silikali sia mutu uko kuma ila devolution ya mbesi ya thukuma kuma 2010 miaka yasio 10 thelete ithe Kanoundo North titatwaona silikali ya county undu kutwika mundu twambesia o chambe masipitali Kanoundo North tuna masipitali dispensary ile imwe ndondone na imwe ngaleko ya kawoni na distance yesu ni nene muno au enende meba katikati maye wane bandu bala matono isibitali na yethe atwathi ndondone twethe kutena ndawa twathika won twethe kutena ndawa na nende mayambise kwa ya bakati tuna sibitali ingi yiba Chelendo yeto Chelendo dispensary sibitali yesu ni yakiwe na ya thalile lakini tuna mbobi ngwewa kutu kulia
ndawa itisi twanengiwe nas no wokie lakini ndawa tina mbona ngwa ndawa na undu itwanethe itethe ciana nthema Kangundo North. Inwewe kana ene ndini menda witu museo na gwikiria kana ni makwata onesa ki ala ni evi makoti na ni matetheka muno ndini wa mondwa mare ni silikali cia mutu yoko nayu muneni wa mwiso ethwa ne mwitu muno na tuona mwitu wa ala mumela muthanyani wa umundu kutumwanya imwe na musiaisia wa kisasa mutongo itiki kwa thengengi obambe banini thengengi obabo kwa masitwa wita ndo sisi baumbe kama sito ni Thomas Mwende kuno twini wa Kibuluni ni sialedi wa Kangundo North wa disability na waisia silikali cia kaunti ya Masako ni thenegete na disabilities na muno ngalikoni no ya Kangundo North na sisia disability ni tutengete muno silikali lai twinayo ni tutengete muno tuisiwe angi maitu mayathi skulu angi maitu mabingiwe misi na kiyo kitu ni kana silikali ila yolikawa katatu ni kututethi. Okay, na labda kwa alangi mena disabilities na mo utona makuli hata nikana mesa hivi wa maivike kanesa ni silikali isia mutioko ni madhudhi ala mena disability malike ikundini na silikali na yoyo twana tuikundini ni kaneka bikyo tutethi muno ma MCS ni matenga muno disability atuikwati silikali ila yukite MCS ni makwithia me allowed kututethia ithe disability ala tuiku mashinani ni sawa niwewe kana ene ndime na mawendi maingi ala menda metho maiko ni silikali cia mutiuko itina Usakuani la tukwithwa tuikuna o mituki na ndi ukethwa we utanu mwingi kwe mwene ndu na kyo vinyekete muno na no mwene Usakua atongoi kugithia kana ni mamundu kumanesa na kwa o yutu ambao bicha unenanya wao imwe kwa imwe masane asu matia ndatika ile itialite ni kenda Usakuithia na ke mwene ndi noende na kana muteci noende na itho Usakula kwe mwene ndi o tuilikana kana ivinda nayo ni athela na ivinda uteti na yevingwa umuthanyani wa umundi kwa kustudio mwema ne muvyamo no boni mutesia kumangaliko cia kanza longaliko cia Kangundo na ende musesia boni potubika muthia wa mavoma Usakuani 2022 mwendoni wa Samonza na uyitwe Samonza ndateka miongo itatu na imwe kulilikania neka na muthanyani wa umundi kumasia amino vika saa cia uyo kusonga una mbeba ithe wako kuna campaign atati maitha metekilitwe kuna campaign ndu mea ya Usakuani mea ndi ya Kenya cia pale kwetha bema saa miongo ina na kuma campaign sionga mpaka balosa kwa ni munene utwa nembe na lite ni muthenya wa keli na ndi mwene ndi nolete kuyumilia kwa wingi ukathio kuna kula kosa kwa mutongoi ula ukwenda ula utona kuthoko manesa nundu wale akuthiko mosa kwa mutongoi ula ute kwenda no kwethewa aisa kuona ndo alangi na ndi maendeleo ala unathito utona kukwata ndo ithiwa uima kwata na ndi tonda kukwithika na kisese cha mutongoi TV ngwatino ya mukamba necho kyokuatia mavo mawo na matema kwa kiangaliko na jiva na nundu nekwitha wana mavo meta wa fake news kana mavo matema kuikika wale mona mitandao ni ila official ya Mutongoi TV ila ni Mutongoi TV dhini wa Facebook na Mutongoi TV Stock FM official dhini wa YouTube manama wa sutima Mutongoi na team ikithia kwa YouTube anesa no koma na weyo na Veronica Siombua wawili aikuetea mavo twethiani.